барномаи навбатии сайёраи сабз аст пайгири мавзӯи мутобиқшавӣ ба раванди гармшавии иқлим. албатта тавре аз ахбору рӯйдодҳои дохиливу ҷаҳонӣ иттилоъ дорем, раванди гармшавӣ ва ё тағйирёбии глобалии иқлим солҳост ки ҷаҳонро фаро гирифтааст ва вобаста аз ин ҳодисаи табиӣ дар гӯшаҳои гуногуни сайёра ҳодисаҳои гуногун мушоҳида мешаванд. чун аллакай аз сабабу омил ва ҳодисаҳои ба миён омада огаҳем, дар ин барнома хостем раванди гармшавӣ ва ё тағйирёбии иқлимро аз дигар самт назар афканем. коршиносон чунин меҳисобанд ки пешгирии раванди тағйирёбии глобалии иқлим на дар тавони илму техника асту на дар тавони инсон. танҳо мебояд роҳу усул ва идеяҳои ҷадидро пайи мутобиқ шудан ба раванди тағйирёбии глобалии иқлим рӯи кор оварду онро миёни ҷомеаи инсонӣ амалӣ намуд. бояд гуфт ки солҳои охир таъсири тағйирёбии иқлим дар сайёраи замин ба таври возеҳ мушоҳида шуда истодааст. тез-тез ба амал омадани офатҳои табиӣ, бо суръат обшавии пиряхҳо, обхезиҳо, хушксолиҳо ва дигар падидаҳои фалокатовари гидрометеорологӣ нишонаи ин гуфтаҳост. гармшавии кураи замин ин як маҷмӯи томест ки он ба унсурҳои гуногуни табиат робитаи қавӣ дорад. боиси ташвиш аст ки вазъи мавҷуда тамоюли густариш дорад. худи раванди тағйирёбии иқлим ин процесси глобалӣ буда падидаҳои он дар тамоми гӯшаи канорҳои ҷаҳон эҳсос карда мешавад. мо дигар умуман тағйирёбии иқлимро дигар карда наметавонем, мо фақат ба он мутобиқ шуда метавонем ва онро боздошта метавонем. дигаргунии иқлиму тағйирёбии он солҳост бо ба миён омадани ҳодисаву зуҳуротҳои табиӣ, гидрометеорологӣ ба инсоният муаммову мушкилотҳои гуногуни экологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳатто сиёсиро ба миён овардааст. кишварҳои зиёду созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ имрӯзҳо пайи корбурд ва ҷустуҷӯи роҳу усул ва чораҳои навин баҳри мутобиқнамоии инсон ва кору фаъолияти ӯ ба ҷараёни дигаргунии глобалии иқлим ҳастанд, то дар ояндаи дуру наздик шароити зиндагӣ барои сокинони сайёра тангдастии зиёдро ба миён наорад. бо назардошти он ки ҳавои атмосфера сарҳад надорад, аз таъсири гармшавии иқлим ҳамаи давлатҳои дунё осебпазир мебошанд. яке аз сабабҳои асосии зиёд шудани ин партовҳои газҳои гулхонавӣ умуман тағйирёбии иқлим ин проблемаҳои антропогенӣ мебошанд, яъне дахолат кардан ба табиат ва зиёд кардани ҳарорати дараҷаи умуман ҳарорати заминро. аз замоне ки таъсири тағйирёбии иқлим ба кураи замин зиёд гардидааст, имрӯзҳо таназзулёбӣ бебарқароршавии пурраи захираҳои барфию яхӣ дар кураи замин ба мушоҳида мерасад. ин аст ки дар масалан қитъаҳои ҷудогона хушкидани дарёҳо ва чашмаҳое ки мардум аз онҳо ҳамчун сарчашмаи таъмини об истифода мекарданд, аз байн рафтанд. хушксолӣ ва биёбоншавии заминҳо, аз даст додани ҳосили зироатҳои муҳим барои инсон яке аз мушкилоти асосии ба миён омада дар раванди гармшавии иқлим дониста мешавад, мегӯянд коршиносон. олимони сатҳи ҷаҳонӣ ба он назаранд ки 10 солаи охир ҳарорат тақрибан дар иқлими сайёра ба 0,2 дараҷа гармӣ расидааст. бояд қайд кард ки таъсири гармшавии иқлим метавонад ба амнияти озуқаворӣ, амнияти экологии аҳолӣ, коҳиш ёфтани захираҳои обӣ, гуногунии биологӣ ва аз байн рафтани намудҳои нодири олами набототу ҳайвонот таъсири манфӣ мерасонад. зиёд гардидани ҳарорати ҳаво ва дар раванди тағйирёбии иқлим ин метавонад ба дигаргуншавии рӯиши растаниҳо, яъне сабзиши растаниҳо ки дар натиҷаи хоҷагии қишлоқкишту кори растаниҳо бисёр таъсирҳои манфӣ расон ва паёмадҳои он аллакай дар кишварҳои ҷудогона дар минтақа бисёр ба мушоҳида мерасанд. то соли 2010 дараҷаи ҳарорати замин тахминан 0,8 дараҷа зиёд шуд. то охири ҳамин 2020 1,5 дараҷа зиёд шуд. дар ҳамин муддати кӯтоҳ аз он сабабе ки корхонаҳои зиёде пайдо шуданд ва гуфта мешавад ки то 2050 тахминан 2 дараҷа ҳарорати замин мумкин ки зиёд шавад. имрӯзҳо ҳосилнокии зироатҳое ки ба тағйирёбии иқлим мутобиқ карда нашуданд, имрӯз то 4-5 баробар кам шуда истодааст.
یعنی همه این چیز از آن شهادت می‌دهد که تاثیر تغییریابی اقلیم هم در حیات و فعالیت انسان هم برای سلامتی خود انسان تاثیررسان است. از این نقطه نظر دیگر روند پیشگیری گرمشوی گلوبالی در مجموع اگر گیریم امکانیت ندارد. این همچون پروسس هم طبیعی و تکنوگنی آمیخته جریان میگیرد، ولیکن پست کردن شدت آن از خود فعالیت انسان کاملا وابستگی دارد. در این روند ما رو میباید که در سطح زمین باید استخراج کانهای کندنی های فایده‌ناک را با اصول های نو به راه مانیم. بنیاد نیروگاه های حرارتی با طلبات نو به راه مانده شوند، زواد و کارخانه های و غیره. کارشناسان بر آن نظرند که تاثیر تغییریابی اقلیم از همه بیش به کشورهای کوهی و دامنه‌کوهی میرسد. سوال به میان میآید که چرا؟ از نقطه نظری بهادهی به تغییریابی اقلیم پیش از همه همچون کشورهای تاثیرپذیر این کشورهای کوهی و دامنه‌کوهی می باشند، زیرا در نتیجه بلند گردیدن حرارت هوا تشکلیابی روندهای ظهورات‌های خوفناک گیدرومترولوژی، گیدرولوژی و مهندسی گیولوژی همچون روندهای گیودینامیکی زیاد می‌گردند و این به واسطه به حیات و فعالیت انسان تاثیر منفی می‌رساند. متاسفانه جمهوری ما نیز از عاقبت‌های ناگوار این حادثه طبیعی بی تاثیر نیست. البته طور بارها به تکرار ابراز می‌داریم که کشور ما به آلودگی فضا از موادهای افلاس کننده تاثیررسان به روند گرمشوی هم نباشد، ولی کشور است آسیب‌پذیر از ظهورات‌های به میان آمده. با وجود آن که طبق معلومات اجنسی بین‌المللی انرژتیکی سال 2010 تاجیکستان در رابطه با پرتاب گاز دو اکسید کربن در جای 135 قرار داشت، کشور ما نیز ضمن رشد اقتصادی خود به مسائل‌های وابسته به تطبیق لایحه‌های اقتصادی که کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در نظر دارد توجه خاص ظاهر می‌نماید. جمهوری تاجیکستان طبق تمام معلومات‌های تشکیلات‌های بین‌المللی، انستیتوت‌های آموزشی روندهای تغییریابی اقلیم و در ساحه حفظ محیط زیست فعالیت کننده جمهوری ما رو با قطار جمهوری‌های دولت‌های کشورهای از جهت تغییریابی اقلیم بیشتر آسیب‌پذیر داخل می‌کنند. یعنی از یک طرف می‌بود که ما پرتاب از همه کمترین در تاجیکستان، از طرف دیگر ما از همه آسیب‌پذیرترین میباشیم در همین. از روی همین ایندکس با سر هر احوالی چیزی که من گفتم زیاده 1.2 تن گاز کربن راست میآید که اونقدر ناجیز است، ولی از تاثیر اون ما ضرر از همه زیاد میگیریم. هر سال با حساب میانه از روی نشان دهنده‌های عالمان خراجاتی که از تغییریابی اقلیم به جمهوری تاجیکستان راست میآید سال خوب باشد اگر 50 میلیون دلار آمریکایی و از روی همون پیشبینی هایی که عالمان کردن تا 2030 خراجات جمهوری تاجیکستان هر سال از وابسته به تغییریابی اقلیم تقریبا 140-150 دلار است میآید. یعنی حساب کنید هر سال این اون چیزی که ما حساب کردیم، اون خراجات هایی که حساب کردیم، خراجات های راست، بعضی خراجات دیگر است که اون را حساب کردن مشکل تر است. موردی ذکر است که تاجیکستان در سمت پس نمودن شدت تغییریابی اقلیم و مطابق شوی با این پدیده در برابر دیگر چهارراه بین المللی الکی قدم های استوار گذاشته است. از آن سببی که تاجیکستان از همه دولت آسیب پذیر است و تمام دیگر دولت ها با تاجیکستان باید یاره عملی خود را رسانند. این معنا اون ندارد که ما از یگان کس یگان چیز را طلب میکنیم. اگر سیستم تغییریابی اقلیم در جمهوری تاجیکستان اصلا با یخبارها وابستگی دارد زیاد شود، مثلا در سالهای اخیر شماره اون یخبارهایی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارند هر سال قریب 20%ش کم می شود در روزیش و در سال 2005 با بعضی گفته ها 30-40% هم یخبارها در روزی آنها کم شدن میگیرد، بعضیش عموما نیست می شود. این پروسدور، این پروسس برای همین آسیای مرکزی وابستگی دارد. برای کم کردن همین
партовҳои газҳои гулхонавӣ дар сессияи 21-уми ассамблеяи Созмони Милали Муттаҳид ва дар Париж созишномаи Париж қабул карда шуд. созишномаи Париж санадест, ки дар доираи конвенсияи чорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим чораҳои коҳиш додани диоксиди карбон дар атмосфераро танзим мекунад. Созишнома дар ҷои протоколи Киото ҳангоми ҳамоиши иқлими Париж омода гардида бо мувофиқаи 12 декабри соли 2015 қабул шуд ва 22 апрели соли 2016 ба имзо расид. ҳадафи созишнома ин тақвият бахшидани конвенсияи чорчӯбаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, алалхусус нигоҳ доштани болоравии ҳарорати миёнаи ҷаҳонӣ аз 2 дараҷа ва саъй кардан барои маҳдуд намудани болоравии ҳарорат то 1.5 дараҷа мебошад. мақсади асосии созишномаи Париж аз он буд, ки ҳамин баландшавии дараҷаи ҳарорати ҳаворо тахминан 1.5-2% дар ҳамин дараҷа доранд. мо дигар онро масалан кам карда наметавонем. Ман ҳамин масъала дар Париж дида шуд ва 175 давлати дунё онро имзо карданд. аз ҷумлаи ҷумҳурии Тоҷикистон имзо намуданд ва ҳар як давлат аз рӯи ин созишнома яъне ба худ ӯҳдадорӣ гирифт, ки ҳамин партовҳои газҳои гулхонавиро кам мекунад. ҳар як давлате ки дар он имзо карданд. албатта раванди дегаргунии иқлим таъсири ногувори хешро ҳам ба инсон ва ҳам ба олами набототу ҳайвонот мерасонад. ба миён омадани сӯхтору ҳодисаҳои ногувори табиӣ вайроншавии занҷираи экологиро миёни олами набототу ҳайвонот оварда ба коҳиш ёфтани саршумори набототу ҳайвоноти нодири сайёра боис гардидааст. дар шароити имрӯза ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд ки вобаста ба гармшавии иқлим соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқро мутобиқ намояд. яке аз чорабиниҳои мутобиқшавӣ метавонад истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия, кишти зироятҳои ба гармӣ мутобиқ, рушди ҷангалзорҳо ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ бошад. бо итминони комил гуфта метавонем, ки агар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар якҷоягӣ амал намоянд ва ҳамоҳангсозии амалҳои онҳо дар тамоми ҷабҳаҳо аз нуқтаи назари пешгирии тағйирёбии иқлим роҳандозӣ гарданд, бевосита мо метавонем, ки аз таъсири манфии тағйирёбии иқлим, яъне роҳи бо суръат ҳаракат кардани онро мо гирем. масалан ҳиссаи Тоҷикистон дар кам кардани партовҳои газҳои гулхонавӣ ин пеш бурдани соҳаи энергияи барқароршаванда мебошад. дар оянда сохтмони гести роғун на балки барои Тоҷикистон барои пас кардани газҳои гулхонавӣ барои ҳамсояи мо зарур аст, барое ки дар он ҷо ҳам кам мешавад. яъне Тоҷикистон як давлати кӯчаке ки аз ҳама бисёр осибпазир мебошад ва дигар давлатҳо дасти ёрӣ агар глобалӣ гирем дасти ёрии худи амалии худро расонда шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ки 98% энергияи худро аз манбаъҳои барқароршаванда истеҳсол менамояд, дар рушди иқтисодиёти сабз дар минтақа метавонад саҳмгузор бошад. яъне энергияи сабз метавонад ба коҳиш додани истифодаи сӯзишворӣ ва газу нефт мусоидат намояд. ҳамзамон дар ин раванд ба ҳифз ва рушди ҷангалзорҳо ки асоси беҳдошти ҳавои атмосфера мебошанд замина гузорад. ин гуфтаҳо далолати он аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз он ки баҳои атмосфера партовҳои ночиз дорад, дар пешгирии гармшавии иқлим саҳми худро гузошта истодааст. кишоварзӣ соҳаест таъсиррасон ба раванди тағйирёбии иқлим ва инак замони он расидааст, ки бо ба роҳ мондани технологияи нав ва корбурди роҳу усулҳои ҷадид соҳаи мазкурро пеш бурд. корбарони соҳа баронанд, ки дар раванди тағйирёбии иқлим таъсир ба ин соҳаи афзалиятноки хоҷагии халқ ҳатман ки дида мешавад. камшавии ҳосилнокии зироатҳо аз ҷумлаи мисоли рӯшан ва возеҳ аст, ки ба назар мерасад. акнун корбарону олимони соҳаро мебояд, ки роҳу усул ба кор баранду тухмиҳои тобовар ба раванди гармшавии иқлимро рӯи кор оранд, зеро рӯи кор овардани тухмиҳои мутобиқ ба гармшавии иқлим яке аз усулҳои мутобиқнамоӣ ба раванди ин ҳодисаи глобалист. яке аз масъалаҳои дигари муҳиме ки ба тағйирёбии иқлим мансубият дорад, ин коҳиш ёфтани зироатҳои кишоварзӣ ки асоси амнияти озуқавории сайёра ба ҳисоб меравад мебошад. тибқи тадқиқотҳои олимони аврупоӣ дар соли 2050
аҳолии сайёра 50% зиёд гашта, аз рӯи тамоюли камшавии зироатҳо ҳосилнокӣ 50% коҳиш меёбад. корхонаю муассисаҳо, яъне шахсони муваззафи имрӯз хоҷагиҳои тухмипарварӣ бояд ки тухмиҳое истеҳсол карда шаванд ки онҳо мутобиқ бошанд ба тағйирёбии иқлим, ба ҳавои гарм. ташкил намудани гармхонаҳо яке аз роҳҳои беҳтарин имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ интихоб гардидааст дар самти мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим. Яъне агар тағйирёбии иқлим ин раванде бошад ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ё инсоният пешгирӣ шавад, мумкин дигар чораҳо андешидан, вале ин раванд аллакай аз он чиз гузашт, он давраи пешгирӣ гузаштааст ва ин раванд идома меёбад. Барои ин масалан дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил намудани кишту кор, обмонӣ бо усули нав, усули қатрагӣ ё ин ки боронӣ ҳаст, додани нурӣ, ин дар раванди мутобиқшавӣ ин беҳтарин васила барои ноил гардидан ба ҳадафҳои дар пеш гузоштаи инсоният мебошад. ба андешаи гурӯҳе аз коршиносон дар раванди тағйирёбии иқлим давраҳои такрорёбии фаслҳои сол низ метавонад ба назар расад ки ин албатта ба соҳаи кишоварзӣ таъсири манфии хешро мерасонад. вақте ки таъсирнокии тағйирёбии иқлим ҳаст, аз рӯи ҳисоби коршиносон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 0.1 то 1 дараҷа гармии ҳаво зиёд гардидааст. давраҳои такрорёбии фаслҳои сол низ дар ин раванд тағйир меёбанд. яъне ки дар ин давра масалан баҳор дертар оғоз мешавад, замистон дер оғоз мешавад. аммо аз ин нуқтаи назар вақте ки зироатҳо ва растаниҳою дарахтоне ки ба ин чиз мутобиқ нестанд, дар давраҳои нашу намои онҳо агар боришоти барф ба қайд гирад, пурра ин аз байнравӣ ҳосили онҳост ва ё муаммои рақами 1 сайёра дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданиву беҳдошт низ мушкилоти дигарест ки маҳз аз таъсири гармшавии иқлим ба захираҳои обӣ дар шакли перяхҳо ба миён омадааст. захираҳои барфу ях индикатори асосии мушоҳида кардани гармшавии глобалии иқлим мебошанд, зеро ки бо суръатобшавии онҳо аллакай ба чашми аён аст. дар он ҷо гузарондани масалан корҳои лабораторию дигар лозим нест, ки онҳо тариқи масалан чархбол мушоҳида кардан мумкин, дар участка дар минтақаҳои назоратӣ бошад ташкил намудани хатсайрҳои ё корҳои саҳрои омӯзишӣ гузаронидан мумкин. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси 15-уми ҷонибҳои конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим қайд намуданд. бо дарназардошти фоҷиаи воқеаи баҳри Арал, мо набояд ба нобудшавии пиряхҳо ки манбаи асосии ҳаёт дар Осиёи марказӣ мебошанд роҳ диҳем. аз ин рӯ зарурати таъсиси хазинаи байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро ки метавонад кӯшиши кишварҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалиро дар ин бахши муҳими стратегӣ муттаҳид намояд ногузир мешуморем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод намуданд дар хусуси ташкил намудани фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. ин ҳам яке аз иқдомҳои ҷаҳоние мебошад ки бояд ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин самт бетараф набошад. яъне ки мо имрӯз агар ки захираҳои барфию яхиро дар шароити тағйирёбии иқлим ҳифз нанамоем, метавонад дар ояндаи наздик арзёбиҳо ва он чашмдоштҳое ки мо дорем онҳоро аз байн бибарад. метавонад масалан таъсири манфии он зиёд шавад ё ин ки кам шавад. дар ин раванд пеш аз ҳама омӯзиши амиқи проблемаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим мебошад. дар Тоҷикистон ниҳоди ваколатдор дар самти таъмини амнияти экологӣ ва раванду зуҳуротҳои табиӣ ба миён омада, омӯзишу ҷустуҷӯи роҳу усулҳои бехатар дар раванди тағйирёбӣ ва мутобиқнамоии сокинони кишвар ба тағйирёбии иқлим, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаву идораҳои тобеи он дониста мешавад. корбарони ин ниҳоди ваколатдор ҳамарӯза пайи омӯзишу таҳлилҳо буда мекӯшанд хабару омор ва маълумоти заруриву возеҳро ба ҳукумати кишвар ва сокинони мамлакат пешниҳод намоянд.
طبق معلومات کاربران ساحه، جمهوری ما در آسیای مرکزی یکی از نخستین کشورهایی است که استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم را تا دوره سال 2030 قبول نموده است که این امکان می‌دهد تا سال 2030 کار و چاره‌ها و چاره‌بینی‌های مهم بهر مطابق شوی به تغییریابی اقلیم در جمهوری عملی شوند. از 2 اکتبر سال 2019 حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم را به امضا رساندند که در این قرار حکومت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین اجرا کننده مسئول تطبیق استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم در سطح جمهوری معین کرده شده است و همچنین وظیفه دار کرده شده است که فعالیت وزارت اداره‌های کلیدی کشور را در سمت تطبیق استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم تنظیم نماید و حسابات‌ها را در باره کارهای اجرا شده از جانب وزارت اداره‌های داخله و خود کمیته و زیرساختارهای کمیته به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماید. یگان دولت در آسیای مرکزی اول استراتژی ملی خود را ندارد و یکمین برنامه ملی که جمهوری تاجیکستان برآوردگی بود 2003 بود، برنامه اویدی مبارزه با تغییریابی اقلیم. بغیر از این تاجیکستان همین سازشنامه‌ای که با اقلیم وابستگی دارد آن را امضا نموده است، آن را رعایت میکند و تاجیکستان همچون دولت پیلوتی در برنامه پیلوتی اویدی با تغییریابی اقلیم بود و گفتنی هستم که در بین همه کشورهایی که در آن اشتراک میکند یکی از پیش قدم ترین بود. حاضر تاجیکستان با فوند اقلیم ساز کار میکند، همکاری دارد و ما در بین دولت‌ها در این مسئله پیشرفت میباشیم. قریب 6 لایحه‌ای که حاضر در تاجیکستان وجود دارد از طریق فوند اقلیم ساز در تاجیکستان در عمل تطبیق کرده شده ایستادند. در اساس استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم این در اساس برآورده‌های سازشنامه پاریس که از جانب دولت‌های اکثری دولت‌های جهان به امضا رسانده شد، تهیه گشته، آن برای پس کردن شدت تاثیر تغییریابی اقلیم به حیات انسان ها و کم کردن مانع‌ها در سمت رشد اقتصادی کشور رول مهم را خواهد بازید. از اون سبب یکم استراتژی در آسیا مرکزی است و ما میتوانیم با این استراتژی مبلغ‌های زیادی جمهوری از دیگر فوندها با تاجیکستان وارد نماییم. بغیر از اون مبلغ‌هایی که در خود جمهوری تاجیکستان وجود دارند ما از دیگر جا گرفته میتوانیم. من گفتم که این پروبلم گلوبالی است. یا خود تاجیکستان با این پروبلم با این مشکلات برآمدن نمیتواند و اگر تاجیکستان این مسئله رو بهتر کند با تمام مملکت‌های آسیای مرکزی یاری عملی خود را میرساند. پیش از همه با دسترسی آب تازه و آب ایریگاسیونی، آبی که پالیزی. خلاصه برای رسیدن به هدفهای معین شده در شرایط امروز و حل و فصل مشکلات موجوده در سمت کم کردن عاقبت‌های منفی تغییریابی اقلیم و مطابق شوی به آن از نهاد و ساختارهای دولتی کشور و سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌های هرچی بیشتری دسته‌جمعانه اندیشیدن تدبیرهای فوری و درازمهلت از عالمان و کارشناسان ساحه دریافت راه و اصول و چاره‌های نو بهر مطابق شدن به این ظهورات طبیعی تقاضا کرده می‌شود.